Tasun Romanos capítulo 6, la heltas venta temolile y kushineltas venta Cristo hiche albetik tes hundiose. Bilaya kaltik yuun hiche, habalek temeyah leolaitik shan humultik, sventa yuun hichiash esmah shan tahtoholtik a te yutzilio tante diose, mahichuk. Melel la hemotikistas tohol temolile. Bit ilk angkak bahtik shantas venta. Yuum balma ba na ohik te bit il hunash koemotik tas tohol Cristo Jesus tas venta te ich hae. Melel hich koem te bit il la hointik ta lahele. Melel te bit il la kichtik hae. Te la hoin bahtik ta mokel koem sok a. Hich nish te biti la yich cha kushesel te Cristo tabay te anima etik tas venta yutzil yuel te tatik diose. Hich me yakich tik yachil kush lehaltik uk. Melel te me la huintik talahel koem te Cristo Hana nish me hich hun yash cha kushotik tal sok. Naohtik stohol te la yich hihpanel ta cruz te sok Cristo te pokol kushlehaltike. Sventa yuun yaslahimbe yip te mulavil bak etaltike hich maba ya batino tikshan te molile. Melel te mach allaheme yash akota libre yuun te smule. Melel te mach allaheme yash akota libre yuun te smole. Teme hayash lahotik sok te Cristo hich chuneh kotantik te yash kushinotik soke. Melel te Cristo cha kushemishtal tabay te anima etike. Hich maba yash lahish sok maba yash venta inot shan yuun te lahele. Yuun te bitil lah te Cristo hunash vuelta lah tas venta te molile. Hich yuun te bitil kushulishe, hich pahal kushulish sok te diose. Hich uuk te haeshe, lahe mukesh me tas venta te molile. Hauk me to, pahaluk me kushulesh sok te diose. Sventa te hunk oemesh sok te Cristo Jesuse. Hich yuun mamesha wak bay permiso te mulil te ya yuunin beyeshan te abak etalik te stalel yashlahe. Mamesha wak te ya suhat shan tas pasel te bila yaskan te abak etalike. Mamesha wak tatun te sel yuun mulil te abak etal tas pasel te bila amene. Hich yuun ak abaik tas kap Dios, hich bitil te macha cha kushemish tal tabay te anima etike. Hich yuun ak aik tatun te sel yuun Dios te abak etalik tas pasel te bila tohe. Melel mashhuish te ya yuunine shan te molile, yuun ma yukesh tas venta te mantalile. Ha ayesh tas venta yutzil yotan te diose. Abatetik yuun te bilalek ta pasel. Bitil ay ahiche, ya balhaleshan multik te bitil ma yukotikish tas venta te mantalile, te bitil ha ayotikish tas venta yutzil yotan te diose, mahichuk yaskan. Yuum balma ba na auhik stohol te mespasemal abotan ya wak abaik ta moso ile, puersa me yash achumbeyik smantal te awahwale. Hich yuun chikante me ya away, hich yuun chikante me ha ya awahwalinik te molil te yayak eshtalahele, o te meha ya awahwalinik te diose, te ha yayak beyesh apasik te bilatoh tapasele.
Yu'umbal maba'a naohix tohol temes pasemala votan ya awak baik tamoso ile. Fuerza me ya chumbeyix mantal te awah vale. Hich yu'un chikan teme ha ya awah vale nik te molil te yayak esta lajele o teme ha ya awah vale nik te diose. Te ha yayak beyesh apasik te bilatoh tapasele. Vokala yalbetik te diose, manchuk te me ayesh tamoso il yu'un molil tanailale, hauk me to, achune hikish soka wotanik te bitil, ay te pihup te sel te akot ta aventa ix nopele. Sok libre ayeshish yu'un te molile, ha abateshish yu'un te bilato tapasele. La kalista seña te biyilel ayik ta balumilal te ants viniketike, taskah te vokol ya na ix tohole, melel ta nailalto, la awak ik ta abatine la bak etalik tas pasel te chihubele sok spisil yantik muliletik, ta orato te hayeb kaal kushulesh tak inal, ak ame abaik tas kaap te diose. Hich me ya awak abaik ta abatinel, sok abak etalik tas pasel te bilato ta pasele. Melel tik alal ayesh ta mosoil yuuna te molile, ma hu awunik te la awak abaik tas pasel te bilato ta pasele. Hauk me to, bila lok awunik melel ha nash layak esh tak eshlal, melel tas lahibal te bitik ya apasike, ha nash yayak esta lahel. Yanta orato, kolemesh ta libre yu'un te molile. Ha ayeshish ta abatinel yu'un te diose. Ha mesit ya ataik ate bitil yan yanesh ta lekubele. Sok tas lahibal, ha te kushlehal sbahtel kinale. Melel tes tohol te molile, ha te lajele, yan te mahtanil yu'un te diose, ha te kushlehal sbahtel kinal, tas ven ta te hunk o emotik so Cristo Jesús te kahwaltike. Melel tes tohol te molile, ha te lajele, yan te mahtanil yu'un te diose, ha te kushlehal sbahtel kinal, tas ven ta te hunk o emotik so Cristo Jesús te kahwaltike. Romanos 6:23. Bueno, hato tayan vuelta y chames patohibala wotan te haat ya wais tohol te shchulkop te diose.